Gasa, itibiyag. Lakay, awan bagas tayon. Lugaw ka di manan ti kanan dagiti ubing. Kasusweldo mat. Ingka gumatangan iti bagas. Lakay, tumakder ka di tani, malumon. Mabisinan dagiti ubing. Saan dan tumanan amangan amaturog? Buisit ka! Sumardan ka man, pabuksitan ka na eh. Unay kamutan. Apay matan na kasta ti aramidam. Makauma ka! Makamalas! Apay nga impalubos mo, alayat-layatan na kamutan ni Emerson. Marwamon iti kasdengar aramidan na kan ka. Tinungpal ko mo't ti balakad yung nanang. Nasayahat mo't ti panakisaukan ko na. Imbagak laang no anya dagiti kasapulan mi. Hanggang nakaungot kanya. Binugkawan na. Kan linayat-layatan nakmutan. Bayam, takasaritak. Sana mabalinday jay ngar aramidan na kan ka. Umutang akpay ko maitibagasyon nanang. Awan nga min talaga ti inyawat na asweldo na. Awan na talaga ti kanon mi. Ikan kalatan iti kagudwa ka ban abagas. Adda ka di sidaan niyo? Awan nga rod, nanang. Ikan ka iti paggatang mo. Igatang nga matan dagiti apok iti tinapay da. Agyamanak, nanang. Kat, napanananday jay nga Emerson. Napanmanan ka dagiti babarkada na. Ijay, ti pakaibusan ti kwarta na. Kasusweldok kita. Isu asyak ti agpainom. Dayta ati mayata ka doa. Uray pulutan. Siyak ti makaam mo agumatang. Ngam manya jay sister yang. Adda ka no linayatam pare. Ah? Ni misis ko man. Sumanauntumat kami. Ayo, naikamutan pare. Di ka lamasyan ka ni misis mo. Kit nagkutong. Pare, jak kayat tikas jay asumanao. Mala, aginam tayo marudan. Kaya nag-istorya tayo. Nausawan ka ka din, Emerson. Kaya't kakasarita, maipapan iti inaramid mo iti asawam. Apay alinayat-layat hamatan. Daw-dawatan nakalang iti kwarta nga igatang na iti kanan niyo. Oh, apay adi ka agsasao. Kasarsarita ka. Sumungbat ka kuma. Pimanawan nga wampay sa una. Kanakan, nasken nga iyapura tayaw nga aramiden da ito'y abalay. Tayo suti imbaga dya makin kukwa. Sumangpet ka nung amin, nagiti anak na manipod Amerika. Emerson, mangmangagnak, siya kaun timang siminto iya baba, mangayab kan tulatan iti kaduam. Ay, jak amo no umul da ito'y atao. Tangid matlata, tangid ka dagiti magbagak. Mabain nga taya gagsaw. Naawatan na nga ta, dagiti imbagak ken kuana. Ang ginom tayo lata. Ala, umay kayo. At na istorya at matamdama. Anya dahi nga istorya pare. Jay man babae, ijay pang panganan mi akarinderya. Kida-kidayan na kidain. Ay, kat kursunada na ka. Napintas siya. Ang mga mano iso dahi ta, jay babae amang kid-kid dahi mutlaang kanyak. No mapanak mangal daw jay, pare. Ay naglukon. Amin tayo amangan ijay. Kida-kidayan na. Ay, kat laki diya. Ngam, ala, aginom tayo kidain, pare. Nabartag ka man na nagawid. Tap nga mom, awan ka nan dagiti ubing. Napangkapay la na ginom. Anyat klasim nga ma.
among aramidan. Tilayatan nak, ngam di mo mataramidan ti responsibilidad mo akas ama kan asawa. Oh, Oh, apay adi ka agsao. Kastala ka din ti aramidang. Imay nagpakadadag iti apokok. Apay, sa dino ti papanan niyo? Agawid kami pa lang, ijaayan dagiti naganak ko, nanang. Pumanaw kayon? Ijay kami pa lang. Imbag ijay, taada dagiti kakabsat ko at tumulong kanya. Sumuro takto kanu kanimanang kung aglako-lako. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Awanan ti kadwa ni Emerson di tabalayaw. Bareng makaamiris, no panawan mi pailaeng, nanang. Ay, basol ni Emerson da ito'y. Namin adumatan nga inikak iti gundaway, tapno agbalbaliw. Maawatan ka, anak ko. Dumakdakkel nga mi dagiti ubing, nanang. Kat umadadumat ti pagkasapulan da. No jak aggunay, kasano ang makaadal da. Ay, unay kamutan Emerson, pirmi anakig tutak. Kalaat mo matlatan alinukatan tiri daw. Nay, saan mo mag-naibarsak na gitagamit ko Anyaya ti pagkaskastaam. Nuti ka sumardan nga agbuong, ayabak na gititano. Sumardan kan kunak. Pinanawan dakti pamilya. Ni bakit mo kan dagiti anak mo, pare? Pimanaw da, dagiti awanan bain. Amangan man nyo na pandalang nagbakasyon, pare. Kunanta siguro amapan ko idaalaan. Saan ko nga aramidan da ita? Api manaw da, asaan da nagpakpakadagin ka? Diyan mo, buwisit da ya babae. No nauman kanyak, naumaak matan kan kuana. Emerson, naladaw ka matasimbang pag. Kanay, ado tinaskin alipasin tayo ita. Ay, nay, nabartag kan sa pailaan. Amo matadyak kaya ta sumrag na giti karpintera o anabartag. Agsaw kamot kas kamot la umul na kasarsarita. Nay, kaslasaan ka makasaw. Agtal na ka man! Makauma ka si Kalakay. Sumanao ka! Makabuisit ka! Kumusta ngay ti panagtrabaho ni Emerson, Manong? Dahil nga raw ti umay ko kumaibagakan ka. Tadyak na gustuan ti inaramid na kanyak. Ha? Anya ti inaramid na? Ibagbagak matlaan ken kuan ha. Amay pare, tinaladaw a sumrag. Kanyak kayat at nagiti trabahador ka o kat nabarta ka sumrag. San nga tagtagare? Ngamit imbaga ka sumungbat kumamat ay kat binukawan na kitday. Ay, kasjay na nga rod, dayjay nga anak ko, Manong. Uray siyak, no adadamdamagak kan kuana. Di nakayat asungbatan. Uray no kasarsaritak. Saan nga agsasao? Kasla umal dayjay ga anak mo. Imay nagwala dito'y balay. Isuan na buong dagita tawa. Nay, apayakas ti aramid na. Pimanaw nga men, dagiti agiinana. Ay, problemado nga rod ano kasta. Maawatak mat, di asawa na. Tasaan mat nga rod amang tad iti kwarta nga igatang da iti kananda. Uray ibaga ni bakat na amang tad, bumugkaw santo pumanaw. Da italang ti sauna, Manong. Ababa, ngam binubugkaw. Ay, kasano asaan da apanawan no kasta? Dagiti babarkada na, ipangigas-gastusan namat kami niti sweldo na. No amukla kumakas na ti arabid na, sakla kuman amis mo ti mangitad kinimisis na ti sweldo na. Ay na, no amukla kuma. Emerson Baraw,
Apay ajak mo't makitkitan ni misis mo, kandag iti anak mo. Apay, nagbakasyon da. Na, apay ngay alinabsan nakmutlatan. Kaslaawan nangag na. Di nakpay tinalyaw. Nagdamagaklaang mat. Dakes nga tajay sinaludsod ko. Muna ako na mga nanang. Tama pa nakagtrabaho. Apay, anya tinapasama kin ni Emerson anak ko. Saan mo tin nga agsasao no kasarsarita? Pitkasta na mo na dyan tao, nanang. Damdamagaklaang no apay adya akong makitkita ni misis na kandag iti anak da. Di nakman la sinungbatan. Kasla umol. Umul at talaga dahil dyan tao no saan na nakainom. Angam no nakainom iti arak. Nalaing nga umistorya. Ngam ayan nga iti pamilya na. Pinanawan da. Tasaan mo ta responsable padre di pamilya. Bisinin naman di pamilya na. Ay sus. Nasaysaya at lako mga ruden nagbalin nga umol. No sana mabardag, matay ti pa nagsasauna. Puro dakais. Puro binubugkaw, ti pa nagsasauna. Oray ka ni nanang na, bugkawan na. Ang da kayo abarkada na nga iti kasarsarita na. Ay good, istoryahin na mo ti amin. Nasingpait no da kami ti kasarsarita, kadwa na, nanang. Ay, mala. Mangan kakit din, tamapan ka ag trabaho. Jak amo no anya tinapasama kin ni Emerson. Tano kasaritam, saan ngagsasaw? Ay, kasta na, kumare. Apay ngay ang nagbalin mo't na kasta. Ay, jak man mo. No nakainom ka no, kat nalaing mo't nga umistorya. Ay, sumati ko na dagiti barkada na. Adda nga ta problema ken kwa na. Ay, naungat, mare. Saan na akayat asuportaran ti pamilya na? Isu a pinanawan da. Pudno gayam a pinanawan dan. Nasingpag ti asawa na. Manakaawat kan naanos. Saan na lang nga maanusan ti ugali ti asawa na? Kat kasano nga rod itan ni Emerson? Kaya't kung nga rod akasarita. Tapno agbalbaliwan. Tapno agsublikan kwa na ti pamilya na. Ay kat aramidem amare, bareng denggan na ka. Ano maminsan, jak amo, no dengdenggan na ti ibagbagakwan no saan. Tadayjay nga raw, saan nga agtagtagare. Kasano ang maibaga na ti kayat na nga ibaga, no saan mo't ngagsasao? Dayta nga raw, ti parikot ko ita. Gaputo nagbalin mo't na kaslaumal. Saan mo tayo na sumsumrek ni Emerson iti trabaho na? Kunak man no sumsumrak manong. Manun nga aldaw nga impapayap ka kadag iti kakadwa na. Ayun, saan da mo ta maayapan? Ay, jak amaw no sa dino ti pagaw-awidan na. Jak amaw no sa dino ti pagaw-awidan na. Tawan samot ti tabalayda. Ay, nasayang no ited ka iti sabali di posisyon na. Katamok mo da kasapulan na ti trabaho. Ala, baya manong. Sa pulak takasaritak. Nas ka na sumrek iti trabaho na. Nagrigat itatagbiro kiti trabaho. Amangan kiti mat no napan na sinukon dagiti agiinana. Ay, kat nasaya at ano kasta? Ala, ibagam tulat nga ruden ken kuana nga umay agtrabaho. Nanang, mayak ti trabaho kita. Para lako ni manang ko diti palengke. Inton addanton kawadwada, mangrenta ak tumot iti bukod ko apaglakwan. Nasaya at no kasta, anak ko. Dagiti mo't apo ko yo, agis eskwela da. Mingay Emerson, kumusta mo't kan? Isu kumati umay ko damagan kan ka. Nasaan nga mina na simsimrak iti trabaho na. Sadya ka mo, no sa dino ti pagaw-awidan na. Ha? Awan ijay balay mi? Awan. Nagapuwak ijay. Ngam nakalak. Awan mat ditoy. Ay, nagngato ngamin ti pride na.
Di na maiturad nga umay makisarita kanya. Ta para kan kuana, syaklat ta tinakabasol. No apay akastoy tinagbanagan ti pamilyami. Ay, aniyan ti mapaspasamak iti anak ko. Bayan nyo nanang, tainton makita, ibagak nga agawid. Kan agsubli iti trabaho na. Saan kayo pa ilaka di anak kasagaan na nga agsubli ijay palayo? Nanang, mayatan ti biyag mi nga agiina ditoy. Awan ti pagbutngak amang pasakit kanyak. Ditoy, saan kami nga agbisin? Iso ang maawatan nak kuma, nanang. Emerson kanakan. San mo ka din aya kaya't tiagtrabaho? Nakaistambay ka mo lata dito yain. Sayang ti oras mo. Nakasaritak ni nanang mo. Madantanagan para ken ka. Tadi ka matagaw-awi di balayaw. Agsao ka kumatag sarita ta. Saan ka mat nga umul kahit? Ibagam no anya ti kayat mo. Kano anya ti adda di ta panunot mo. Masapol amaamuan me no anya ti ka panunutam. Isong agsawa ka kuma. Pumanawak man langin. Ay, Emerson, mabalin ka ding agsubli ka iti trabaho. Awan ka sukat mo. Ikan ka aging ga iti da ito'y alawas. Masapol nga agpanunot ka. Saan ka madanagan tay ngatok ti sweldaw? Pimanaw latan. Saan man lang ang nagtagtagari? Unay kan anak ko. Kaslasaan ka nang nangan iti manunga aldaw. Apay ngamin aya nga itakalang nga nagawid. Napanam, tanakarugrugit ka mata. Manganak! Manau ka! Ay, unay ang tikasta nga aramid mo, anak ko. Agsubli ka kuma iti trabaho. Swertem, taangkal mo, jebus mo. Unay ka na nako. Apay nga yung tupak mo na itabaso na italamisaan. Pumanaw ka dito isang wanak! Kita ka lang nga makita ha, paray. Nya tinapasama king ka. Awan, agiinom tayo kindi. Kahit nagsublin na kita ginam, paray. Awan bibiyang ko kada. Awan mo trabaho, paray. Ang madamot igatang mo iti anak. Amo kayang ti dumiskarte. Hindi ada kwartak. Ala, agiinom tayo. Ado ti istorya kita. Awanain, inikak mo iti guntaw ni Emerson nga agsuble. Ngam saan na nagpakpakita. At dan sa bali nga inala ka trabahador, takasapulan mi alupasan di proyekto me. Maawatak day ta, manong. Ay na, talaturturungin nanday jaya tao. Mabutangak no agawid dito'y balay. Tay di na minsan, inala na, jay 2,000 akwartak. Aniya? Umaylaang mangan, di nakmot kasarsarita. Pumanaw adagos, numaala na ti kayat na. Nukas ta. Masapol nga ipapulis mong tagnakam. Di mo ipalubos, asaktan na ka nga inana. Adu dagiti parswa nga agtalinaed nga umel kadagiti banag akayat na apagtalikudan. Nangruna kadagiti responsibilidad iti biyag. Bueno papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni John Eb. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay.